Saki, Hilanaka, Kuyakanaka, Mayampi, Utanakamaru, Purtanita, Harakikiwa, Chepachansa, Aka Aruskip, Sipanaka Saki Punerakis, Pawa, Aka Seo TV, Ukatokewa, Purtanitaski, Kaukinahe, Asipsta, Ai, Ukakama, Hilanaka, Kuyakanaka. Hichuruja, Hilanaka, Kuyakanaka, Aruskip Tatanayo, Hilata, Esteban, Apasa, Ichuta, Hupajama, Arutia Tjatiri, lingüista, Ukamaraki Yatichiri, Aruntasñani, Hilata, Esteban. Kamisaki Hilata Rubén, Ukamaraki Hilakuyakanaka, Hiliri Tatanaka Mamanaka, Iska Ahu Wainanaka, Tawakunaka, Wawanaka Takeniru, Humanakar Arunt Apasma, Aski Arumakipan Sasina. Hilanaka, Kuyakanaka, Kunatra Kichurus Aruskip Anyani, Helayakipan Hilata Esteban, Chakpachansa, Kunats Aruskip Anyani. Akawa Kichawiha, Aymara Aruta Sarayata. Haneo kahaleka kikit, haneo mainiti koilak payla mahiski, hanuk sasti chuimanwa uthi aymarata aruski paña. No kitina kate Hilata Esteban ham yatipki aymarata, hupanakar hawilt anyataki, humanakar hawilt anyataki, humanakan aruma aka aymar arusata ars anyataki ukatak wakt ayatawa aka wakichawiha. Masurwa amtasiwai so wasuru sabjarakiwa ya que para Juanakan. Taikarunakan Urupa, Día de la Lengua Materna. ¿No? Hisa, con Hantis Apta, Día de la Lengua Materna, ¿no? Hilata Esteban, Jupaba, acá, Hanil Kayantasin Hilata Esteban, a ver, ma video, ma uintañani, Kaisa, Laja, municipio Laja, Ucana, Apact Anitawa, ma Akakamata. No, ukan apakata, ukatakam sapkisa, marca chininakaja, a ver, humanakawa, taka amo yung piponi, istapjanyani, acá con hamteja, funcionarios públicos, supaneka purt oyapki, supaneka ruskam sapkisa. Hilata operador, ustanyani. Ya ka lugar na nakakatuka para spir komunidad ko pa hirapatit ha. Hani ukatuka nakat uthawaykit. Hermanos na yung reklam tasway monta i uthpana. Sapakat comunidad uñequipao, hermanos na uksawait. Gracias, hermanos, por la atención. Bien, muchas gracias por permitirme hacer uso de la palabra, hermanos y hermanas. Hermano licenciado Roberto Dayana, hermana directora Diana, hermana alcaldesa, hermano concejal, la inquietud no vale arhat avenaka akakuyakanaka hilanaka uti. Hay visa autoridad no acá portan pero haneo aymar indindipket inake opalo aptaja. Ukat kan han kunsatin desin poder hapket ukat hermano hermanos. Licenciado Roberto Dayana, ¿usted sabe aymara? Ya, usted también. Y por lo tanto, entonces, Aymara tarjatanya wali quiere que pe, porque kayan hanajay atiende sin manjabs kunara que es mainis tasip que al final ukata humanakan solicitud na kamaha han kunaro quiera va hermanos. Maimara utio sara que escolcaja posiblemente por lo que ha habido transacción de gobierno nacional ukata y chatin Oraro atin kita got chamara reembolsa para hermanas. Pero yo wasan kunat sa bisa anira que petimbo comunario tutap kstete. Kunuro te akan martisana ka hutap ta ka hanai insas kunalista na ka sukhani haitan hamagar kstete. Ukat pis sutina ka kunata te anatata ka ukana ka. Ya kana que man para que hermanos hermanas dirigentes momento no quiere que están cambios para que están hermanos hermanas. Desastres naturales hay visa takpach comunidad política que no chicata lo que por el que este ya que chicata que chique huipeja huipim machamaran beja takachara afecta hermanos hermanas o como hermano acá director chara que manda sin katana acá director de INSA la directora, ¿no? Chamara atun taphan sareksawat. Hupanagar unikta para kinan anchi tachau kalta sipke uga taniwa sikiwa sa kustiona wa kadaksnat antes uka palt awa pha anim chora swaye phokap khanewa ukumar kham mat akhriyat amim. Hermanos,
Tal vez alguien más que tenga una pregunta, duda, consulta, inquietud, para así poder responder a todo en el mismo momento, ¿no, hermanos? Porque si vamos a hacerlo de preguntas, respuesta, pues vamos a demorar un poco más. Pues tal vez en ese sentido honorable podemos hacer de que todos vayan preguntando y nosotros estamos anotando pues las consultas que tienen. Hermano, quien les habla también es de la provincia, bueno, no de la provincia de Los Andes, sino de la provincia de Ingavi, del municipio de Jesús de Machaca, y entiendo muy bien el idioma, ¿no ve?, de nuestra madre, hermano. Bien, Walikiwa, primeramente. La tunca, kimsa tunca minutur, 9:30. Ya kuna hora sumanaga hilatanak purtanipta. 11:30. Kuya kaneuka walikideja. Kumanaganha, kulkasothiya. Nanaga, urupa ganasip, kuleran hamai. Okata ichulunga, hani sumat akhira bisot khedeh. Bukat khanyamai. Agenda khamai sum sarap khanyama. Kuliran khama munat hilat munat kunyaganaka. No, hani wakaha amonut naya khapalteh no. Bukat sinya Hilanak kuliakanak, humanaka ist oyat, hilate Esteban, humapachwas ist araktao. Hista señani. Acá Bolivia, no sé, no he visto acá Bolivia, aranakan utayat marca. Acá marcan chakpacha ponit arusanaka sartayataski. No hay nas castellano, a estos 13 años del Estado plurinacional, o sea, ¿qué idiomas habla este Estado boliviano? ¿Se puede sostener que desde el uso de los idiomas en Bolivia, que Bolivia es un Estado plurinacional? A ver, amuit oñanía, chakpachansanio, hiskachanyatakiit kaisa Instituto de Seguro Agrario, Xankirinakar, Hankosasti, amuit oñatakiwa. ¿Hilata Esteban? Wale que hilata Rubén, amuy asaja, ka tan tachawin ha, kan ha irpirinaka puritapaj, ka irpirinaka ha, nya chikuruhi pur hapatapaj, ka nya mangkasin kok mangkasin urasay ukar pur hatapaj, ka hichaha ukaha yakamu yuskepe yakuna muyuchikau ke amuyuchihay uka uthapune haraki ka markana kanha ka sistan ya sokta pacha sokta alwar purit hani sokta alwar pur kapiteh pakal alwa hanu gaste kimsakal al ay kumpuris kaphuka ya kamu yohe aymara takeja pacha parua, no, en castellano podemos decir 6 en punto, hay que estar antes de 6 en punto. Hay como que na estaña puneo achachilaha kamserino na estaña kuna lurawinakas kuns uthe kuns lurataha kuna amtanakas utheha na estatao hay como eu hazire na yaruka uka amuinaka walikus karake maisat ha unhasira kipi uka hilataha ka insauka kata naya haniyat kayat uka uthatapa uka seguro agrario sarakisau kata hupaha ka irpirinak uka malkuna kasiste ma aymar yattati kan no kaya no naktaye sí kat sartepe arsunyata uka thanira ki aymarat arskhateh hay uka kuna haraki. No hay lealtad, hani aymar arud munasinya utkiteja. Kunau satin maini tiyo tiya achachilasa hilasa kulyakas aymrat arhaitamha humaha aymarat arhait ayamaha. Hani ukah utkiteja. Ukat siwa nayak amuy tuasi. Hani amuy pachas bukamas tanwa ukatha iskawir puriñataki. Estamos efectivamente haciendo funcionar el Estado plurinacional. Haniwa, el Estado plurinacional, la pina gangas que pega, la pinta el cantante Estado kamachinaka acá kamachina, walha kamachinaka utjej, pero en la práctica si están allá, ka lurawinste, sarnakawisanste, hani utkete, ni pach, poctante, ni aymarats, arsupkit uka irpirinakah amuyap humanakah ukamaskitano hichaha ukaha tak pachik hilpacha ukamah yakep nakaki aymar sumyate pre ukata hupanakaha kep paruki uka irnakuinakar chura parakeh kitinagas
tapjejau kanaka ingenieros kumanagacha ukat upanaka nipe aymar koskapun yatkapatej ukatja nayak seristo upahilataja las certificados ukani pachao aymar yatiu sas ukani pachao ukat kuman pachao ukat hani arskitej ukamasktan hay aru uksatoktet sarawisan sti ukamaskerektan Estado plurinacional sistan haya akap takpacha suyunakar mayor waitapcha ukatsti uka sarawina kapsti aka sarawina aymar sarawi quechua sarawi guarani sarawi uru sarawi ukanaka hani ne muy kapitini yat kapis kun ham sareh ukanaka ukamasktan ukat mais haru kipinin saraskatana antisasa arunakaru sarawina kasar chamanchanya takeja hani ukanaka utikite ni utikite ni yate kautu kensu ukanaka utikite ukamaski hilata Rubén Hilata Esteban apasa ichuta hupampiwa aruski tataski hupaka arunakat yathatata arunakat yatichi arunakat amuikipi ma hilata malkoja no ukamaini hilata malko no hani usuti piatante pero unihanitawa hani pone aka insa uksankirinakaj arunta sipkisa hani usapkite askiuro kipana ya hilanak kuyakanaka askinan pon katok apgesta ajas sapkite no con gente colonia pachanja no mayenik munanyani estado puridikana ukapash papuriski república pachana no inaso panakasap chinas hani utkirikanate naira pachanakaja ebo acá seguro social o seguro agrario ukunsta yawai sasao sapharaki hani asuketi ukam unyist esipki hilata kams nasa akam ukabide asina a ver cual hani pachach irna kerenaka uka insa tokenja no Instituto de Seguro Agrario no kaisa Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras no desarrollo rural y tierras ukam sewa konatsan upanakaja wait apki arunakat palkasinja arusanak yatiñapa kamsta oisna sukatoketja acá ministerio acá dirección ukaro uka irtirinakaro uka kititeja acá directora ukan kaskana kititinas técnico upas uintasin xene kamsasas eocht aswaisna mamani ukapash paskaraki wal mamani naka amuyadatja gobierno taipin kaskaraki pero acá man kaspan hilata Esteban ukamakiu Estado plurinacional uka hichapachkama ukam puneskiwa hilata Rubén awis pachaja kunausati uka irna kawirka ekir mantahtan ha awis pachaj ekiraki waitahtan katane aruntas hatante hiwasana atay ka ukisa winyana kaparo haneraki ka achachilanakas awichanakas aruntastante ukamakeje naira pachan ha ukampisa nakapheritaina ka colonizadores saraktan sa ukanaka España purita hakenaka ukamsa nakareta pa kat aymara nakasti qok wakichap himang anya yap umayap sumqato kaphe isinaktat punchunak uchap chulunak uchap sombrero nak uchap eso makatokataya kunataki han kunataki kathupanaka ast aphe aklurapha akanaka uthi ukatha ya uka sarakisachas waqenya ni ma qilqawi ma yatiya ak maitanyani sabheugat sarhabhe uka utar ka ukinti irnaqalhe uka insukaro hanu yaqanakar kuna kat ni kunas ni istata hete ni amuikap kisa uka mayuina kasu ukaru kisait ukama KGP ukama saraskatana aka Estado plurinacional de Bolivia hani ya kasiwe ukan utikite ukam pacharu sarantaskatana ukat hakir pacharu sar haruskatana ukatha Estado plurinacional saraktana ukaha hukam hamakio arunakarus sarawina kasas hiwayaskaraki kam amuyas hilata Rubén kat nayak iucht estu ka hilata roha kau karte purita ha kau ke aylur purita markana kar purita hanukah suyuna kar purita hanukah ma his kautaru purita ha aymarat
arunta pata maha humaha aymaratrak arsuñama kamisak hilatu ka chamateste haniwa kun hamas ktasa na yaw purin ampsuma ampast aphetatao inasa autoha amulas ukat akam khetata purinet ka ampsuma ampast aphetatao uka uthapunraki hani chaukat hani ma hilak kamagor konora phegot hiskanak ayukat uka mal kunaka tita haphe haknaka sukan hani akat hapkateh we ukamai ukanakau uthaske hilata Rubén Ukamakiwa kilanaka kuyakanaka ka estado plurinacional ukanja ani akaja khiparkut nyasatakigitan musasti nairaro khepnair uintasina hukampi amanchas nyasatakiwa kitinaka funcionarios públicos upanakaja yati phanyanaka pa kunhamti kamachina kan hiske ani ma certificat katokasisaja saxnati aniti na yatto no García Linera que hay na su pasas caña pai pero hiwasana ka aymara nakatana hilata Esteban con hamte uka hilata saski no kaisa provincia Ingavi no uksankirit Jesús de Machac sa Machakia moyatat uksankirito así no kot kamisa aquí ma provincia Ankiri ma patat hutira kamarka nagaros hanars cañaneste uka toketha hilata Esteban ku pasa hinchuai oeraxtua chakpachansa aruntak sayate cañaneja no con Japón pero ya kana que ya tapa es que ni jagat khepana garoja con jamás arusak sarantas kita keukanak hilata Esteban pachana que halakira kispawa pa arut yati chanyao uthi sasawa pangana kan qailqata kamachina kan qailqata no 1565 ka nirichuka kaya reforma educativa no ve educación EIB no ukanakao asiniwaya akamarkana Uthaponite aka educación bilingüe ukaja kamarkasan chakpacha hankusa kun hamak suma amuyasman yathatir hama yatichir hama hilata Esteban educación bilingüe pa arut yathatanyane utkit a ver humanak sabjetan chita a ver aka yatichirin akar hiska yataqanyutan akan yatichapta humanaka ha matemática yatichapta educación física, biología, ciencias sociales, ciencias naturales, hay ukanak yatichapta. Gatha arunak yatichapharakta. Inglés yatichapta. Ar inglés yatichenan aymarata. Uthite, hane uthite. Matemática, 2 por 2 kun hams yatichapta. Aymarata yatichapta te, hane uthite. Kam, ni uthite. Ukatpe ma hilatasaskan no angkahtuk taraguga hilakta. Las propuestas de educación bilingüe son una insulsesio. Ya pagite. Kamsansko insulsesio kahmune hilata Esteban. Ukahsan munaha hanu wakiskitsewa aka hiwasan na taika aruna kasatakeh. Kunat la educación bilingüe, en su teoría, está planteado para hacer desaparecer las lenguas nativas en realidad. Bilingüe, intercultural. Plurilingüe. No hay un pueblo, un estado en la que haya aplicado la educación bilingüe y que haya fortalecido a su lengua materna. Hani suyo nakan utkit ma suyo kan ka parut yat khatawi i apna kapchi ka kamachina kapana ukanakan ha kata uka aruha hachancha sitap hani utkit ni kaukans ni kaisa Asia sistano ay uksato kensa ka ni Europa uksat ni Estados hani kaukans utkit ukat hiwasan ka sumpe arsuptan educación bilingüe intercultural sistana ugat kun hamat ayma aru kechwa aru sartas sistana hani sartkanite hani utkanite kunat ma hiskachawin chhay arunakah aymaraha aka aynachanki Castilla rusti akanki kat aka arutha uthepi pankanak biología física matemática takat kunat utheh aymarat uthitist hiskachata kipunini ukamrak muntan educación bilingüe kun hamrak matemática yatichhanan aymarat
hani sartantej. Física, química, es que ya tamaco tiene acá. Ukamapi, hilat ukanaka hanipi utikitej. Hichaste ni si usawinaka aptap para ki ukat hiska kel katanaka ki uthej ukat sanyan mas hach pas kel kata al hilata kel kaskan ukat ukaro mai ay hapara ukat ya kamu yuna campo ukat hanipi wakiskitej ni utikite. En castellano les voy a decir la educación bilingüe intercultural en las teorías que se plantea hoy en día no sirve para revitalizar ni vitalizar a las lenguas nativas. Más al contrario, esas teorías hacen que esas lenguas nativas que están sobreviviendo, luchan por sobrevivir, les hunde un poco más. Kamao hilat. Y aquí se llama Gilata Esteban, Gilana Cuyacanaka, Camachanyanisa. No, o Kaman Castananchito, Guawama Utiti, Alchinaca sobrinonak, Alchinaca Neutpachat, ¿no? Sobrino na Gaichut Pacha, Kupanaka Aymarat, Yatakat City, kun Ham Suma Muitaka, es que Yatacaño Tanacana, kun Hamas, Kaukinga Punis kun Ham Sistna Gilata Esteban, Amuyata Marjama. Uthitu Wawanakahkan, Wawajaja nya Tunka Kimsan Maraneje, Aymara turpaki utkej, turpaki yatij. Maka parunak. Kaukaruna kaki yatij. Nay kunti naya yatij utan ha, kunti naya utan arsta, kunti utan unya chait akah kaurau, kaur saski, kamaski. Kayo, kayo lah rasa. Kastiko kamsatasa naira. Kanak yatiski, kam yatichatah yatiski. Pero ukah utanay yaticataskej. Ukatha uka konak yatichap istapreja wawakasinha istapreja ratoki asuntapreja ukata hiskawawana kampejanaya asupintu ukatha ukanakanha hiskawawana kan arsuitha yaticharakpi arsuit uka arsuina kampeja uka edición en 3D sañaja uka videos animados y no está pachanak ukanakaru arsuit ukat arsutap ukar apanta ukat ukanakam irna kaskarak naya ukat pero yati chanya wawanakaru haneutki ukamha ukatha yate hiskayate kan utanakan hanipunya yatak kapit aymar hila hanipunya yatik kapit ukatha ni yati chiris yatkarakis aymar ukamaskiu ha ukamau hilat ukamay ukapais insan kiri nak paspa yakhet yati chiri nak yakhet pasto no hani a ver anchita muy tragina hichu kapais paisa sikpachak sabes aymara sí irakta escuchat epkhani ukamaski ukamaski ukatha nayaha uka aymar yati chiri ukamata ina ukata yati chiri kamisaksi ukamaki unikata ampar lokkatar kita pero ni kamskitus ukaha hanipi yat kiti ukat aymar yatichiuse ukatha yatichawi panha tunka arulyaki yatichawi marpachan amuya buka educación bilingüe ma proyecto hanicha plurilingüe kan sanjay ukat kimsatung marana kimsatung maraje 94 2004 2014 2024 ma pama no maranja Ukamaran hasta kimsatung marapaneja ni ukamapunis kyo hilat hichah ayluna kasanha markana kasanste wawanaka yatakas kapre kwat aukit taikat yatakapre kitinakate aymarat arst apre ukat istasen ya gustu para yatakapre pero yatakan utanste ni yatakapkete ukatape hichaha a ver intracultural kamachhay multilingüe ukamachche hay ukat kus kamsans muneuka san muneja nayati a ver matemática ukn hakuto qot naya yatichir ukamaya ukat naya yatichenyatpi Castil aruta aymar aruta ukat yaka aruna kampi extranjeros inglisat yatichenyarki tay 2x2 kamsas tay payam mirtayam Haukasa siristai kamanak yati chanyat hay uka hanipiot kitej no funciona no está funcionando en realidad en los hechos la ley 070 Abilino Siñami hichakam
hichakamanutki. No. May unijarakto wali unijtaka redes sociales tokenaka nidos lingüísticos se va. No, nidos lingüísticos kat nar masurista objeto na kapachpa kama aruski pawina. No, akat kun samoito kat. Nidos lingüísticos kat kamsa nun se wawana karo antapinya kat hiliri na kampi kamayanya kat hupana ka hiliri na kampi piyata kapja. Wakis kiris pat aymara ta ki khahilata Esteban na ya han khamaki amoy ta kalton kham auk ta ikasana ka kun kham tinin kartiskta arsusipkiwa. Tío, tía naka arsusipki. Nada más awich achila naka ni taken khama arsusipki. No kata nidos lingüísticos, uka pukina takispay, no? Uruchipaya. Wakis kiri. Nidos lingüísticos. Pero aymaram pachare kakindo quechua pachar, guarani pachar, hacharu nakarukat. No sé, kun amuyok kaukin kapun chihilata kata nayasaskayato kun si katha. Pachpa técnicos goni Sánchez de Lozada ukan técnico nakapacha amuyatatha hichurona ebo khipahan kasitki ebo chakahan nairahan na no hupanak pacha irnakran tasitki kunats kamsas masukatoket khilata Esteban Nayasaristra turkanya sauka muyo turkanya sawaka kahilanaka kuyakanaka ukam uthapunira kipi kat emener ukang irnakap ukatha ada enukar makatap hakiraki ukatha ukanaka hasta hiwari tak pacha hiwari hanicha yatis karaktan hai ukatha mas ukaruman harake hichaste hupanaka ke uka mas taipin ha irnakas kapkheh wala hani ukamot kheh pero amuyu no kapaha mai hapunira kisarane hupanaka ha ukamar yatin tata hapchai kam irna kapchai ukam irna kapchi ukam lurap ukat kauk sarurak hupanakaste mai machak amuyunag apsun haphaspas taniu ukat ha aniraki irna kawit haksun hamakite homasar hakim sasin nicha uka kamachinakas uthakiraki ukamas tanai he was marca sana ukanaka aruski panyawakise taqini a ver hilata yatichirinak humanaka sumpin ukanak amuitap utharaki pi yaqib yatichir no sirve la lengua aymara para qué no sirve para qué voy a enseñar matemáticas en aymara ay ukam sirinaka utharaki pi hichaha aukinakatha ukam amuireha utharaki pi wawakuna takira ukan naya istas keda ka radio integración ukan ma wakicha utkata ukat ki hasip kheukan kuna iman ki hana ka utkha ukat ma auki pacha ukat yoqapa ka ingeniería upe ukan yateqaskersi ukat hupaxig kamisarak wawaharu conocimiento ancestral kamisarak aymar arwawahar yatichapjataste hani poni uka walikit sisjehai ampi ukam seja denuncio públicamente kulira tapine aukej ka ukam amuyenakas uthaska kipunirakiwa ukaroha kunas yaphateh kuna unyanyanak televisión sistan uka internet sistan uka taipinakanha walhapi unyanya teki uthej laru irham hachanyat kham kuna tay utkhay kat pepanaka kuna tay yu kamana kuka castigaru tak pacha kat hiwasa an irnak karaktante chaw lurts naha ka turka kipts na aymara ruha ta uka hiskawawa naka aymaria te pha ja akam unchu ki paspa amuya pharakis pukat aruha hachanjas ispai upat aniut kanak uthi uka irna koinaka hane utkiteh uka tapi naya qaltas ukanakap ukat hiskawanakap arsuitha uk apkat ukat arskhe hay ukam hasaki ukat ka hicha anikpi ukanaka ya ak abakt au chaw dalos abakt au kat takpas turka kipa aymarat katani ukat harus ki penyeraki kitinakas irna kawa hapatana ukat kok mai hapharakeh no tienes que dar tantos te damos el permiso para que hagas doblaje. Derecho de autor, ukana que utharake
Hiwas pas lurañas lurasan. Hiwas pachat mis suñap. Ukanaka lurañas, ukahani utkite. Ukanaka. Haniran mas kasin hilata Esteban na yamasuro amoy tas karakikia tu kapach parakiki yati chirina khat. Aymar yati chirina ka walt atani utkapre. Na mas hiwas kastana ka khay yati chirita kmantap cheja. Polisi te pirus kapach parakiki aymar yati sipkiwa. No? Wal kani kwat pero na amo yayat kha aka estadot pach hani hopana ka ama chirih utkiti. Hanipe. No hani uka polisi yatirina karo. Tiene que sumiati. Kitero sa aptape porque más certificado bias manja para que yas. Kitete arski o que yas. Pisero que unika taski. No horas pechana que inas kakt arax. No ve ay marana kama kaktana ya o que castellanan sumarstan. Yas tisk achata kiraki. Lealtad lingüística. Ukama que wakis kirjama hilata noka. Unhams hiwas pechaja na yaha aymarato. No aymarato kata kamat. No, aymarato ukat na yakam uintas. Akam aymarato ukat akam loras. Hilata Esteban ninkertas es que ya taja wawana kata kiu loras ktasas. No ve uka uintanya naka. No machak yanak. Kun hams wawana karo, wainta wakano karo. Aro e arusja akat keparo yatistsna. ¿Qué estrategias podemos usar para que perviva nuestra lengua aymara por 100 años? ¿Por qué no por 200? Fiskapatak mara. Kun hams hakais nan hilata Esteban. Kun hamsa kaisnaha qaltanya takeja qolqe munasi aka irpina ka gobierno sistano kat qolqe uthañapa kunataki concienciación hay uka wasitata kitinakate au kitaika waina tawaqu hiska wawana achachilanaka aymarat yatiskapja hupanaka hachanchay hañuka munasinya aymaratua kititas aymaratua sasinya papa uka uthañap kamstans castellano ha voluntad Chima tutanya. Munasinya pau aymar aruparo munasinya pau uthañapa uka hani utkite walhaka el alto están acá alto pat mark saraktan ukanha walhau kama taika ukinaka ni munas hapkhate sarawina kapsa ni arupsa kata penkas hapki arsuncha kata awispacha hiskachasi ukhatan utharaki uka huk ampira kuka anyast ayharaki ukanaka utheh hichaha kun hams hiwasak sartsnaha kun hams sartsnaha takenipi irna kanyasaha naya arut yatkhatatat hilata arut yatkhatataraki kat arut yasumay yatiskano yanapsnay kuskay pero haneu que muntante munaraktanpi ma físico kus yatpan kar arumpi aru aymar aru kar mantanya pa muntana Ma ingeniero. ukamay kar yaqapanak utkhe ka teknologi taipenha kanakan munaraktanay ukha hicha aka kunay mani hakawinaka utkhe ka laqunaka qoqanaka hiwasanaka sukanaka biología sistan haya uka taipinha utkhas karaki per irnaqaña saya ani irnaqtantej ukas ukaruki saitatas karaki ukatha takeniru aymar aroj saskisto hutapjam irnaqapjañani sasina es decir nos necesitamos a todos. Necesitamos a nuestros arquitectos, a nuestros abogados, a nuestros ingenieros, necesitamos a nuestros biólogos, a nuestros químicos, a nuestros físicos, a nuestros lingüistas, a nuestros empresarios. Necesitamos a nuestro pueblo que tiene su restaurante aquí, necesitamos a los bancos que están ahí. Takeniru monastan aka irptañataki, alayar irptañataki. Hay ukaroja mantaña sa aka tecnología taipiro. Ukanja medios de comunicación. ¿Qué pasa? Telkata pasa, uñañata pasa, hanuka ischukiñata pasa, internet sistan ukallika taipita pasa. Hay ukanakanja luraña sa wawanakataki. Kunti wawanakaj uñhapjej dora. Haskapeg pepa ukuistaptukat wawah amuki. Ayukan ukuskeh.
ukanak usktañaha aymarat. A ver. Ukan pipi yatjanej aymara. Aroja, ukanaka wakisej. Hay ukaroja. A ver, matemático que yatich hañani ukata. Yatich hañan aymarata. Kamsañan es conjunto. Ay, ukanaka irna cañasa. Ukanaka han irna ketante. Kichaj lingüistas uka aymarat yatichirinaka lingüistas ay kamulteja ukanaka ani aruta kiraki arsus kaprej aru sintaxis gramática morfología uka semántica kun jamás uka kiraki Ukar hiukat tsanyane. ukar hiukat tas ketaraktana hani mistunya se ukata ya kana kamp irna cañasa equipos multidisciplinarios sapjarkisa ukaru mantaña sa hupana kamp irna caña aka kaya Mark Ham, maestas kanyane. mainik mayaki istan hayu kam sartanya sa takin mayesta pisanyani irna kanyani amuyana sukar sumpang kartayanyani hayu kakepe chala kanyane hanite ukah utikaneha akamaki punis karakinyani kat liakipe kamsi saka ka angka hilana ka UNESCO ONU uksatoken hanite aka pakay warang aruna ka udhisir kisaka urak pachanha ukatha aka maranakan ha hanite kuns lura kanyane ha hanite yak kanyan uka aruna karoha malyatun peskan aruna ka chakta wai hasp hiwaraspas harakisa. Es decir, un 95% de las lenguas originarias pueden desaparecer en el próximo siglo. Nos necesitamos a todos en realidad y necesitamos entrar en la tecnología, necesitamos producir también. A veces como lingüistas, yo soy autocrítico, no hacemos eso, no producimos mucho. Lurañasa ukanaka, lurañasa wakichañasa, dora, pepa, ayukanaka, aña tuyanaka. Also imasha, sapana. Ayukanaka, ukanaka, hukumari, ukanaka, arsuyap, anatayap, halnakayap, ukanaka, wawanaka, suntuña, nicha, hiskapachukat, ukampech amuki. Kan hakosis kikna ukanaka lirañasa ukanaka mantañasa hichak waynanaka kurs munap harakeh may hahraki yaka amuyuna karaki ukan utkeh ukat waynanaka takeh lirañasa raki hichak hilirina kaste yakarakeh yani ukanaka mantkheteh yakanaka raki wakis haraki upanaka takeh ay ukamaski ukat awispachaha ka ipelses istan hayu kataipin han hamaki ukanak amuy kapit han hamaki ukatu ukanaki horqesis kapje kunarupin purip chini katu hiwasaste aymar hamaha aywar wawa wayna tawaqo tata humanakaha hachanchasip ham qelqap ham arst anip ham ukanak suka Facebook WhatsApp Telegram hayu kanakas waykat tap ham kunapas pantkatapas kunapas ay per arst anyani ukaw wakiskir hilata Hayaya hilata Esteban ayu komatu aichuruk aruski oyatan hilata Esteban apasa ichuta ayu pampi aka arunakat palkasina kunat si churuja kunat sa kaseo tebensa aymara arutja yatiatas yatiawina casa ukamara kakao akichawisa kunat sa aymarata wakt ayata aymarat pun arstata na yasaskayatwa ninkaraki amhatito no aka haypurukiwa yo celebro mi lengua materna todos los martes y jueves a través de SEO TV. Akawaki chawirupi uintayas no aruskipta si panyana kasaki punrikis paich. Ukawaki sispan. Hani mauruk amtanya wakis kaspati. Hangsosti sapur. Ukamapi wasuru rakisa amtasip ka Día Internacional de las Lenguas Maternas. Parece cuestión político. Ukamaki amuyata. Ukamaki lura peuka hanipi irna kawinaka hanakite kite hanipi utkite hiwasana kawe kunsu lura prewe kuns lura tan kawe kawa wasa yurpach ay luna kasan marka na kasan ukat ukawa wana kanya kunaw sa tiya arsunya ampeje pjaje ukat ay marat arsus kapje yatekas kapje hanukah kastil arukich
ya tintas kapharak a ver ukanak haniut kite que ya tatoinaka a ver ukanakas amuya sai hichaha aka usumpira que sarnaktan ha ukatha khawkhanis uka hilir hilana uka wainana kas hiwara rakiu khawkhas chakarek aymar markat ya tanteh ipelsu kat ikiske hopanaka ya ukan irna kaphepe kat lurasis kaphe kat hani khana kite hani hiwasar Portuguese tute hani utamar Portuguese akam ukau sasin ha uka irna kawin kan kite ichaha aka dia international kunat sam tap khataina aka Bangladesh ayukan akaisa markan ha angkah markan no ka ukan pi ichahwa papatpah uka arupata arhata si patpa ukar Iliap at hiwap hatapah no ka kamaran 1953 kamaran no mawarang ka liatung pataka kimsan maran ay ukan pi ukatay no UNESCO kanaka hamtapaya dia internasional ukatay hutas ke hichak hiwasata ke ha aymar ha maha hani hayukam wakiskiri kaspateh ma uruk hanukaste amtasin ma pakor sa ya kabanaga mas himan a ver lurt asinya ne tak lurt asinya kunas wakispas ukanak Amtanya wakisi kata sumpacha kansta hanya ukanak wakisi dan ukat cah usumpira sanak kan nirki luranya hamaki tu karaki awis pacha chamas karaki amtais tu awis pacha ayu kama kilata Esteban Chakpachan sa kausohani o wao iskisa waina iskisa pero hiwasan nakaha aymara na kamakasaran tas kinyane khep na iruintas hilana kulyakanaka askinan puna karoman chikan soyapta na maest asip kanyani no hilata Esteban hupaka hawilt oyapstu o kamara ki arakta oyap karakstu kun khamsa kat khepor suwana kata wakichanya kuna iman yanaka o kamara ki hanima urukinya bagit aymara naka ma kamstas este aymara pakor no ma pakoro nya paus mas himan bacha no taki kuna ukurun utkanya pa halanya nak saskayata na irapachan taki kuna nak mangkanya nak no sé uintanya nak taki kuna hilanak kuya kanaka nanaka haka seo tereto ket pacho aka arus kita sepanya nak sakipon direki ispawa ayu ka wakicha uitpachwa arusam chiktata sarantanyani khep nair uintasa sasino chamais anyos man hilanak kuya kanaka Hutir wakicha kamapan askinan pun hilata Esteban Port ne waitaha halya hilata kam hikisin kama Hikisin kama kila nakuya kanaka.